Enguteje y'uburingo bwa kilometers 8 n'ubucweka 2 negita district ya Rukiga hamwe na Rubanda. Kuruga Kangondo ha junction kilomita 1 ya korasi Bampire niho ndenda kugita cyama. Ati kwatagana no power cause the first class marathon. Ekintu twakitera. Tumukwisha guta contractor naza kwisha n'abantu binji bakumukora. Mwahurira. Rero mwamutarinzira abana banyu hati bari mu cyumuro twina bavaka ba senior 4 twina ba senior 6 murinda abana banyu mubashitamise mubagambire. Engineer Musamwine oyebembira umurimo wo gukorwa Ministry y'Enguto nashobora kwengutejera korwe. Turaheze kwangusya tuza teka mu maramu enunji turamare maramu tuteke mu Carvats twine nyinji munonga na horra wan kansara rugamba Carvats zikababura nga government resire Carvats waza kureba emisiri ehingwa gwa nozi nico kitewo ekiri kuri sa district mugeno obutabayo bw'enguto butumire ekitewo kitakora kurungi mbwenu abantu banozi barabona munonga ahabwo ruguto ahabwo kugira ngo tukabura Carvats zo kutamura ruguto umumpanga kugira ngo amizi gabase kugenda twabura mu maramu kugira ngo ezemu kugira ngo bunde njura yabe gwire robire econdo kibase kwe umurimo go korenguteje kwasorwa ba Mita Engineering and Logistics Company Limited kandi nuguza kumara mezi mukaga gonka gasha kwa job na manyo mu Rukiga.